Prime Minister and Katuukilo wa Busoga. Baba tusangeni. Kwenda okwetonda olw'empisa y'abakozi baife bwe baba nga bali mu bisaawo engeri ebaba bisaamu kuba muli bannayuganda muba mwidye kukola ate buli lw'olibisa omuntu alisitula omugugu oba oli kuyita ne Uganda-UAE kuba nimwe omusinga otambulira ku Uganda-UAE eyo enaku tunekyo bana ogwo omulimu ndagukolera ripooti ndagiwandiika. Obudakiika obutono bwe mutuwaire ndakubisa ebintu bino mu bwangu ino. Tulina ekibiina kyaffe kibeeta Basoga Abu Dhabi Community nga era ekibiina kino kiri already registered e Uganda, kiri already nga tulina tiimu ewererako erala abantu nga 20 abali ku executive. Abandi tubasoboire kuba wano, abatono n'abali ku wano. Wabula nga ekibiina kyaffe main purpose yakyo ya kwekulankulanya nga ife. Nga omwogezi yasoose bwayogeire ku wano akobye nti lwaki tuliwo lwakuba nga tukola difference eri ife. Era kulwa Busoga tulina okulwana ino okwedabuluza mu buli mbeera yetulimu. Ezira muntu yena ajja kutugemerako nga ife tusoose kwegemerako. Era wetwogerera wano nti ife Abasoga Abu Dhabi Community already tutandise ku mulamu ogwo. So far miles de twankatambulaku mpitirivu era nga tulikuluubirira okuba ni Buje Khalifa mu Busoga. Ekyokukituukako
twekola mu mulimu era twayikiriziganya nga ife Abasoga nseeta abali Abu Dhabi nti buli memba okuba memba olina osasula emitwalo 10 paaya, then every month wabanga osoloza emitwalo 2 ekyo twakitandiseeko already. However, big issue eri nti omuntu omulala osobola okutambula miles nnyingi ino, but you can do little oba okoowa ino. So twekubiriza nti ffe nga Abasoga abali mu Abu Dhabi tutambulire walala okusobola okwanguya ekintu kyaffe kye twenda okutuukako, era bannange bonna baikiriza nti twidda kituukako nga tuwaaye emitwalo 2 per month. N'ensonga eyindi nga tuli wano twena era nenda okubisaawa kano nti maama, baba ni baba twenda support yaimwe at all times. Buli bwe tuyidayo muli twenda mutuyambe okusobola okwekulaakulanya nga mutuyambyeko. Neyanziza ino neyanziza ava obubaka bwange ngambita mu Busoga community nti Abasoga abawangalira mu UAE, Abasoga abawangalira mu UAE bali kwenda representative oba delegates nga ava wano mu UAE atyame mu bwa Kyabazinga bwa Busoga, kuba nife beno twidye ebizibu byaife ebituluma wano sebo tuli kusaba ebidubo byaife tube wano n'omukiise nga nife beno tuwangalira wano ngakolagana direct in the kingdom. Ensonga y'okubiri baba enensonga eidaja wa baba ambassador ni mama Namutamba ni mama Kadaga, mama nize bidisma. Ndi kusaba ekintu kirala mama nga bw'osobola okukola ebintu byonna tukolere ensonga eno. Abasoga abawangalira mu ibendobendo lino otukolere ku appointment ni President Museveni tusobola okumumitinga niyo tunaba delegation y'abantu oba 5 oba 10 twogere ebizibu ebyaife nga Abasoga otuwangalira wano tusobola okwambibwa nga tutwenda kutugaitika na bana Uganda wabula tuli kwendanga Abasoga kuba tuli Basoga kulwa Busoga ate bye tukoze nga tuamba government ya President Museveni ebitundu 285 ku 10 twenda. It is that time now. Tuli no konseno chance nga baba ambassador oliwo ni baba Katuukilo wa Busoga oliwo ni mama Namutamba oliwo ni Entebbe oba minister w'abavubuka oliwo Kagulu olusozi lwaife mwalu walampa tulinawo dada yingo ni dada Kagulu aye olusozi olwo tulwetaaga tenda bana mujje mu bayisejja babayibe sente imwe nga Abasoga bye tulina ebyaife bitumala mukiwulire era walampa olusozi luwalampe bw'osaba ng'ojja Itale saba kubanga waliwo nga kilomita 1.5 ng'ojja Itale ne fuuti 306 ayi bw'oba oli kusaba waliwo amaadi awo badada ge baakozesanga ku baana baabwe bano omukisa amaadi ago ganaba kugali mabaala etigakaliira ekyo kya muwendo bw'ogana abasaba mwalimu empuku erimu eidiiro nga lyampuku n'ekisenge nga kyampuku mulimu n'akapiira akeibaale ayi wale dada we yatendukanga waliwo itaka Katonda yakola ebintu bye mwabaamu n'empuku y'ekisenge y'abaana mwe baakolanga ki mwe baasulanga ingira musaba Bokoti dada wobanga wakikolera bana abaava ebuno ne bayidda wano ne baleeta obulangira ne bafuga Obusoga zeena bino bikoze eki binemereire ensaba ku namba bana abantu bagireyo baafuna ebyendawulo ife abantu tuli baddulizi bano babona baddulizi bano gye tuba trainingira bamalayo omwezi mulamba bakwanga abageni batuuse Sebo Katuukilo banange bano kansooke mbakobere nti Katuukilo ng'otwereko ba Katuukilo wa Busoga is the executive director of National Planning Authority. They are the planners for our economy. Ayo omulimo gwaife ogw'okubiri wano ng'otwereko ogw'okukiikirira ensi tukiikire ensi n'abantu baife. Abantu baife tosobola kubakiikira ng'ozira ttiimu eno tosobola. Era mu myaka 2 bava mu mitwalo 7.5 baafuuka mitwalo 15. Aye buti Abannayuganda olutukubira kwembase nti nfuni ekizibu oba lwasaalo kayima omukulu ono Roni bw'aba akaalijjayo kyeyamaani aba atandiisenga ku mulimu. Ate boona amaka gaabwe gaafuuka
ekigambo kye tutali kwenda akozesa mu luzungu eri enumba dde tufuna wano dde tutaamuuku Uganda baifwe abafunye ebizibu nga bwe tukola ku nteekateeka eddoba likonsayiringisa niba kama bayiwe oba okubayizeeka abanumba daabwe daafuuka numba oti needo aye ekyenenda okulangirira ku mukolo guno oguli ku Katiikiro leero nga bwe guli n'omukolo gwange ogwokubiri ku by'obuwangwa okubaako ogwasooka nakobanga omukulu ono aleese n'abagereka nti abe Abu Dhabi Uganda bwe bayidanga nga baba n'emigugu gyabwe kuliya w'embase n'abakoba ntujja kufuna enumba we mubanga kumulekera okuba ku luguudo paka lwetukola ku nsonga edibayizaayo era enumba twagifuna Abu Dhabi bano abakulu gye batwala abafunye ebizibu ebyo so wena ku mukolo guno nenda lwonairo mande aye ng'amaani tirigatoola wandi pulezidenti wandiikise mu butongole bwe yali eno n'amiitinga abantu bano edimu ku pledges de yakola His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ati nga bwe twafuna Abu Dhabi ne mu Dubai tufune w'enumba oti neyo so ojja kunambako nti Nairo oli mu planning authority era okola ne finance yawandiisa ebbaluwa yakoba ati mweno omwaka guno oguli kutandika mu January esente alidi tuwedde enumba eno ati aye finance ete mu budget egy'emyaka eginairaku so omwaka ogwidda bana ne Dubai tujafuna enumba wetukuumiraku abali mu bizibu aye tiwaida kuba kukuumira batenda kujja mu maiso kuba engeri emuli mu bangi ekyo kyona Katiikiro nenda mbe straight forward ekintu ekikulu olwaleero okwebaza senga wange Namutamba senga weebale butanswaza wenaku w'obwa minisita buneze yali akwidde wakati aleesa akakazi okuva kuliya aye nga tebaidde nti ze senga wange aye namulonda nga ndi nti ajja kusobola weebale butatuswaza weebale omulimu gw'okoze mu baana bano bakwini baife mwebale bana nkola omulimu gwa Katuukilo aye ate ninze ntegekera iwanga Uganda ebindi ndabisobola nga Katuukilo ebindi ndabisobola nga ategekera iwanga Uganda era we n'abandizeeyo official enda kujja visiting embassy kibe recorded nti mbaire wano nsobola okuwandiika report ate yange etuuka buli weenende etuuke tulikwenda okwetonda olw'empisa y'abakozi baife bwe baba nga bali mu bisaawo engeri ebaba bisaamu kuba muli bana Uganda muba mwidye kukola ate buli lwolibisa omuntu alisitula omugugu oba oli kuyita ne Uganda-UAE kuba nima omusinga otambulira ku Uganda-UAE eyo enaku tuna ekyo bana ogwo omulimu ndagukolera ripooti ndagiwandiika okulonda obukulembeze mumala kulaga nti musobola olwaleero mulaze nti mukola ki musobola kwenja okusinziira mpandiika ripooti eri Kyabazinga abalondemu adde obakulembera ng'era atyama mu lukiiko baba wana abakoze ki asiimye ndibasaba nti mulonde omuntu omwesimbu kuba obuwangwa butegeeza mpisa bwe tubanga luli kwegayita mu Busoga kidda kuyamba n'emirimu gya muto wange ono nze nali campaign manager we ng'ajja ofuuka MP kuba nze tyayenda kufuuka MP nali tindi ndi Katonda yantegekera kufuga Busoga nga tibandiramu nze ninzeemu ze wembe Busoga oba nkuvumya oba nkoze eki ndi baabo oyina akola ki bano ba agaba bavuma avuma yenzebbe kuba ndira tawayi obuwangwa mpisa bwe twatujja okwegayitira mu organisation yaife n'eya Busoga tulina okuba naki ebintu by'okutunda passport tubive ebintu by'okola ebintu ebitagemagana kuba Obusoga kitegeeza ki mpisa ebintu biri bisatu Obusoga eidiini byonna byonna bitegeeza ki mpisa kuba munsi muno eriyo kyetweta ebintu abantu n'obuntu Obusoga busomesa buki buntu tuyambagane buli we tuba awalala ezira atasobola mpulire nga tulikozesanga olulimi nti abandi kuba ne tibeesobola buli lwe muba abangi mwesobola
buli tunaba abandi tujakola ki twesobola ife office da ife ndigule bwebaye ekigwireyo mukaire wa mwena mutambawo gwentambwire nayo olwaleero bwebaye ekigwirewo nga tukisobola nga abantu twidakikola atwala office yange wuuyo Agatha Kayembe kuba nkidde bulungi nti n'olwisi areceiving n'abafuire okuva South Africa twabeziikira beene kuba ogwo omulimu gwaffe ng'abakulembeze bayima byetusobola twidabikola nze nenda ino ambassador zaakoni talimba Busoga, it has been felt. Busoga has been felt in the UAE and the neighboring countries. We have made a statement. Because a statement ya amani bana baba Kyabazinga webale kusiima watusindika eno okidde okulambula ku baana bo maama Kadaga nendo twala omukisa guno okwebaza nti maama yasaswira etiketi ed'abaana bano bakwine muli kubona n'abembi baife abembi bali wano bana nga bakulembeirwamu ambassador owa tourism ow'ebitone tulina jobless ali wano Kuldemas Tina ntwala omukisa guno okwebaza baana baife ab'e Dubai okusingira ddala baana baife abaana makobo ba vibes okwebaza Baba TV twenda okwebaza management nti mwebale kutuwa mutabane waife Musulo yabanga aida yatambula nife olugendo luno Baba Kyabazinga yasiima yasaba maama Kadaga aide alambule ku abaana abawangalira eno mu Buwarabu n'okuwulira ebizibu byabwe Baba bwe yasiima yasindika baba ow'okuliya ni Katuukilo wa Busoga Dr. Muvawala nendo okwebaza Boydye ne ba ministers minister wa education minister wa ba youth owekitiibwa Nasabu n'owekitiibwa Mukembo ba members of parliament abaidye batuwerekeraku bana mwena mwebale honorable Agani honorable Taylor bana mukolo gubaire mulungi I'd never seen it anywhere ntambwire mikolo ejokuliya we've been to the US we've been to UK we've been to Canada aye mikolo guno mukolo gwa Dubai gubaire so organized abaana baidwire abaana balire bulungi bana bambaire bulungi mugobereire nono muntu mwatupikinze mbitiibwa ife tutubibanga mu kubino nga tujire mu mikolo ejokuliya abaana mwatupikinga mu vibe I didn't know that Dubai has this kind of vibe but I'm so excited nendo twala omukisa ogundi okobera abantu nti bana Dubai enirira ife tuba Bulaaya nze mba Bulaaya jentera owangalira olwisi mba Bungereza aye Dubai is clean Dubai is spacious Dubai wanene Dubai wanirira ate abaana bakola ssente ate abaana bamala badinumirwa ssente daabwe nendo okwebaza bawala baife bonabona abaidye abaana baife ab'oku TikTok mwebale mukola omulimu mulungi no mwebale promoting Busoga. We have opened a new chapter in the UAE and beyond nti n'abali mu nsi edindi we are coming. We must make sure Busoga shines beyond. Busoga, this is our time. And only time yaife to promote tourism beyond. Nkobeira abantu, the reason why Uganda is called the Pearl of Africa is because when Churchill came to Uganda, he went to Ripon Falls, where Sinzira, Yakoba, indeed Uganda is the Pearl of Africa because of the Ripon Falls. The Ripon Falls were found in Busoga, in Jinja. We are the source of the Nile, Eridinda. We are the biggest tourism revenue income eya Uganda. Abantu abasinga abava mu nsi okuliya baida. Ate we are the only region that has source of the Nile, which is nearer the airport. Woba oli Uganda and you want to go and tour the nearest tourism site is source of the Nile, which is in Jinja. It is 1 hour's drive, kilometer chinana. So we have it all. We have the most handsome mama in Abantu. We have the most handsome, most beautiful and most handsome king and the most educated. So Basoga, Nabatali Basoga, I invite you all, come and invest in Busoga. Jinja is a tourism destination city. Come and put your money, you never go wrong. Bana from here, tulikuja Encho, tulikuja mu desert, but this evening, tulikuja mu Venom. We are going to enjoy life. So let's go and enjoy, let's go and spend our money.
we have come to spend our money in Dubai. Encho, then we go for desert safari. Then on Monday there is another program, Oidaba Kovera Vibes. So nendo kwebaza banange betudde nabo okuva e Uganda, ba Queen, baidi promoting tourism, abembi bajja bemberaku, aye okusingira irala okwebaza Mama Kadaga who paid the tickets for the delegation that came from Uganda. Nze naviire e Bungereza n'atuuka